laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɓawnde ɗettuɗen al-amr wa siyagul amr wa bima yustafadu min talabi al-amr. Ɗiɗo tati ɓe janni en ngal damal feƴƴungal ka al-usul min ilmi al-usul. Joni hiɗen ka ma taqtadihi sigatul amr ko ɗo arata yana hakkunde ulama'ul usul e ulama'ul fiqhi ɓe lurra hadha al amr madha taqtadi. Si ɓe lurri non ɗo a ɗaɓɓoyoɓe fotto yeeso ka nassuji aɗa ɗaɓɓi ko heɓata ko ɗo ɓe lurrata ɓeeɗa inna ɗum ɗa ko wajib, ɓeeɗa inna ɗum ɗon ko mandubu, ko mustahab. ko ɗo ɓen sertude ko firti ko ɗaɓɓi ko a faami e maki ma taqtadihi sigatul amr kon nun ɗum firti sinnama waɗu kon nun ɗum firti ko ya waɗu kisan ko waɗɗikema waɗugol ka ko siɗa faala waɗugo tuma newanima wo kadi ɗum wi'ete hal taqtadi al wujub wa hal taqtadi al fawriya. ɗo landete al amr hal taqtadi al wujub waɗɗike ɓayamirama ka hal taqtadi al fawriya ko ma kadi wona joni kisan. ɗum no ɓe lurray ɗum karamakoɓe usul ɓe ɓe maki sigatul amri inda al itlaq si wellitama taqtadi wujubul ma'muru bihi ko firtata ko waɗɗagol ko yamirako wal mubadaratu kadi bi fi'lihi fawran e yaccagol waɗa ɗum ɗon kisan ko ɗum al amru firti min ashari hay sina e shari koye hay enen ga sa yamiri wontiranɗoma ley ko faaleteɗa koye waɗu kisan ka sa wi ɓengu ma waɗanin ɗon ndiyam mi looto o enni awa o ɗetti poren kon o fokkiti ka marché awi namin ni yawannandi o enni mi waɗay goy ha mi iwta ka marché on haɓa ko nu famuɗa al amru madha yufidu al fawriya ka yo waɗu joni o enna habbe ha mi ara miɗo ande kono on habbotolan noon taw lootako kadi ha mi iwta ka marché inna mi andi mi salake waɗande on ndiyanna kono ko tuma mi faala nde yaada ka marché taw mi ara on haɓay kono noon joni min wirta waɗu yaka on sa ɓengu ma wi on sa a wi on haɓay andi an tigirɗa jaɓi anna al amra tufidul wujub wa tufidul fawriya hakkude ma e wontiranɗoma ley on an kadi a wontiran yamirɗoma on ley so yamirma ala ko sendi faami wo fa min al adillati ala annaha taqtadi al wujub no jeeya ko holli wondema al amru ko firtata ko waɗɗagol qawluhu ta'ala falyahdhari alladhina rento ɓen yukhalifuna wonɓe lundade an amrihi ga e fiyake e yamirore ne laaɗo nden an tusibahum nde heɓata ɓe fitnatun bone aw yusibahum ma ɗum heɓa ɓe adabul lette alimun musuɗe wajhu dilala ɗum ɗo nono jeeya ko himmi nassu si walike tum yaltingol ko faanda kon e makko ɗum wiyete wajhu dilala. ɗo noon boy majja kala noon majjaɗo wajhul istidlal fi nusus wajhu dilala fi nusus yatakhabbab takhabbutan uswa'iyya ara ne wawi si bunɗo majjinama innama e dogo sa yimo doga ɗon pocco paccare makko nen ɗon ko noon tiwata ka nder nasuji bunɗo no doga ko feewi fewata haare kadi no laɓa dogodu makko ne laɓatake o yimo tun aray no andi o ala guite joni noon kono wiyete takhabbutul uswa'i. joni noon ɓe yaltinde wajhul istidlal wajhu dilala anna allaha haddara jomi men rentini al mukhalifina lundiɓe ɓen an amri rasuli ga e yamirore nelaɗo nden alayhi salatu wassalam an tusibahum nde heɓata ɓe fitna wa hiya zaygu ko ɗum woni oñaare aw yusibahum ma heɓa ɓe adabul lette alimun musuɗe wa tahdhir woni wajhu dilala o wajhu dilala on ko gila ɗo ko ɗum ɗoni aya o mana aya on ni wajhu dilala on noon ko gila ɗo wa tahdhir rentinirgol yimɓe ɓen bi misli zalika sifa nde ɗo rentinande la yakunu ɗum wawata wonde
illa ala tarki wajibin sina haraɓe acci ko waɗɗi ɗum woni wajihud dilala no sewi moƴƴa ɗum ko a yaltinanta hoorema a janggay aya on firamo ha gayna yaltina ko famete kon e makko ɗum woni wajihud dilala fa dalla ala anna amra rasul aya on tindini biwajihi dilalati l aya o tindini anna amra rasuli alayhi salatu wassalam yamirore nelaɗo nden almutlaq wellitande nden yaqtadihi nde firti wujubu waɗɗagol fi'lil ma'muri waɗugol ko yamirako amma noon si tawi ɗo ni maqrun bi qarina goɗɗum ngo sarifa ɗum en ari e yihugo kono al amru l mutlaq min ashari innama tufidu l wujubu wal fawriya wa min al adillati no jeeya dalillaji ɗin kadi ala annahu lil fawr joni oɗa ko ɓe dallinori ko wujubu o ɓe addude kadi ɓe dallinoro lil fawriya o waɗugol kisan bi qawlihi ta'ala fastabiqul khayrat adondire e waɗugol moƴƴereji ɗi wowal ma amurat yamiraɗi ɗin ashar'iyya ɗi sharia on yamirɗin fof koɗi hon ɗum khayr koɗi moƴƴere sharia on meeɗal yamirde ko boni wal amru bil istibaq wo yamirgol ngol no yo adondire ilayha faade mum dalilum ala wujubil mubadara ko dalil tindinay ɗum no waɗɗi yahugol ɗo ɓe yaltini e ayeje ɗiɗi dalil al wujub wa dalil al fawriya wal mubadara ka ɗum ɗo wiyete wawgol yaltingol wajhul istidlal wowal ma ɓe maaki wali anna nabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe addude ka dalil goo kariha nelaɗo añuno ta'khira nas nenni tagol yimɓe ɓen ma amarahum bihi ko ɓe yamirnoɓe kon mina nahri borugol geloɗɗin wal halqi e femba gongol yawma al hudaybiya ñande hudaybiya fiyo ɓe yilto madina hatta dakhala ha ɓe naati ala ummi salama ka yumma men ummi salama radiyallahu anha fa dakara laha ma laqiya min annas ɓe jantani yumma men ummi salama ko ɓe yiiri yimɓe ɓen kon hande tawi ɗum hawrali ɓe wi yoɓe boru ɓe jaɓali ɓe wi yoɓe fembo ɓe sattinde yumma men ummi salama ɓe maaki acciteɓe onon fembe hirson ko jogi ɗon ko nangol laawol ngol hoto si ɓe waɗi aw si ɓe waɗali gesi mako bako noon nelaɗo fembi ɓe yehi ɓe hirsi nde ñande sahabaɓe woɓɓe fembuno hoore mum ayi feere sonnaɓen ɗo yultoyi ɗon noon a ɓayri nelaɗo maki waɗe ɓe nennitike satti e maɓɓe ha ɓe wullitike holli yamirore maɓɓe nden hinde holli al wujub hinde holli kadi yo waɗe fawran dalil on non donc kadi wajul istidlal ko ɗon ɓe yaltina daɓe famude koyte wajul istidlal ko ɓe maaki wali anna al mubadarata yaccagol ngol bil fi'li waɗa gollal ngal ahwatu ko ɗum ɓuri huɓindade wa abra'u ko ɗum ɓurata dandude jommum taw mayude e mum wa ta'khiru lahu afat nennitugol waɗugol ko wi'a no mari ellaji ɗuɗuɗi wa yattadi tarakumul wajibat ɗum hino firta kadi fawondirgol waɗɗiɗi ɗin hatta ya'jaza anha ta neɗɗo ronka wadde joni si tawi al amru e wi'i laysa ala al fawriya joni ɗawa accude fana acca alansara acca futuro acca geeƴe tawtidira tippoɗa hiɗa ronki wi hanno fof la ronki hande joni mi accu ha janggo mi hawtidira fof a gaynali hande a gayna e tumminirde janggo kadi si tawti hande tawi ɗa ɓurti ronkude ɗawide e accu hawna balɗe tati na kon to fokkituɗa ko accitugol fi wara watta ɗum ɗon noon ɓeyni si ɗuuɗi ronkinayi neɗɗo wawde wadde so ronki seeɗa o gaynay fof si neɗɗo wi ɓeyni on towna 20 litres oyna naren mi gaynata ɗum waɗe ɓeyde 40 litres mi ndaara simi gaynay ɓeyna ono gon famal ko wi ɗon ko on towna 20 litres on mi townata 20 litres on kono no wawi mi towna 60 litres ɗum noon na fusno ɓeyna accitu yo an a sella fes ɓe jaɓayronnoɗa dongal maɓɓe ngal e ngu faamu maɗa o esi joni an ɗaronki goto ɗawide ya moɓindirane waɗoyande wotere laabi
balɗe tati waɗande wotere anga ronki gotum a gaynay si tumbindirama a gaynata ko ɗum si wa kadi yahruju l amre hunden no yalta noon kadi anil wujubu goy al amru kadi yahruju anil wujub tamam yamirorne walo ɗo hara la yaqtadi l wujub wal fawriya harana firtata kadi al fawriya kono ɗon ko li dhuruf li dalilin yaqtadi dhalik dalil aray firtana en ɗum amma al amru al mutlaqu yaqtadi madha al wujub wal fawriya mutlaqun a jogita toon qaydu fa yakhruju anil wujub ila ma'ani minha yamiror nden no ara si tawde woni muqtaranun bi dalil yukhrijuhu anil wujubi ila ma'ani ukhra yen qarina o awalan an nadab ka qawlihi ta'ala wa ashhidu idha tabaya'tum si don yeeyondirde dabbe seede si yeeyondiro fal amru bil ishhad seedingol ka ngeygu ala tabayu woni din nadab dum ko yida ayna dalil bi ala annahu lin nadab wallahu yaqulu wa ashhidu honto hebeten dalil hollo anna hadha al amra laysa lil wujub qarina fi'lur rasul qarina dum hino si cinkinirama en gollitire fi honnu bi dalil anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koye mabbe tippi wa ashhidu idha tabaya'tum kambe buri doftade jomi men ishtara farasan be sodi ngel puccu min a'rabiyyin e neddo fulawa wala yushhid be sedinali goto hakkunde mabbe kambe dido tum be sodi be jaka en wi'ata be lundike yamirore jomi meden den en wi'ay be holli en deedo yamirore kolin nadabi lalil wujub gollal mabbe ngal ko qarina sarifa min al wujubi ila nadab sey qarina sarifa fami saniya woni yamirore den no ara hota ila al ibaha ara amru ibaha wonata wa akthar ma yaqa'u dhalika ko ɓuuɗata arde ɗum ko ida warada bada al hadre si tawi yamiror nen ari ɓaawo haɗugol ɓaawo rentingol o rentina en ha o gayna o yamira en kadi konko o rentini en ɗon al hadru al amru bada al hadri karmo koɓe usul ɓen no lurri kon no jammete woɓɓe innay al amru bada al hadri yufidu l ibaha woɓɓe nala cheikhul islam kamɓe ɓe jaɓa ɗum kamɓe ɓe mati ko qawaidun nuraniya maɓɓe ɓe mari deftere usulul fiqh ma al qawaid ɓe maki al amru ba'da al hadri yarji'u ila ma kana qabla al hadri ɗum sewde no ko honɗum wonno atto haɗede nde haɗa si yamirama kadi ko ɗon hotata ala ka hota ɓuri ka wonno ɗon atto haɗede ɗum no sewi koy a faami kono kamɓe ɗo ayiɓe suɓi wondema yarji'u lil ibaha ka tayyib aw jawaban si tawi ari ɗum ɗon ma yaqaw idha warada ba'da al hadri aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahzur si tawi nelaɗo jaabi ke landangal hara landi ɗon ko faamuno no haɗa ɓe maki haɗaka haray wonti ibaha ɓe maki ɗum ɗon haɗaka haray wonti daraja ibaha mubah waɗugol wontali ko yamirade a faami misaluhu ba'da al hadr qawluhu ta'ala wa idha halaltum fastadu si on dagintinnike wañe ɓawde wi la taqtulu sayda wa antum hurum kanko wi la taqtulu sayda wa antum hurum o wi wa idha halaltum fastadu si on dagintinnike wañe joni al amru huna jaa ba'da al hadri ka joni al amru ba'da al hadri imma yarji'u ila al ibaha aw imma yarji'u ila ma kana qabla al hadr dido ko wiiden wono wodi karma ko be usul bi yarugo be maki fal amru bil istiyad lil ibaha cheikh Usaymin be subi wonde makanyum ko dagintingol li wuqu'ihi ba'da al hadri al mustafad hadore arne min qawlihi ta'ala ghayra muhilli saydi wa antum hurum wata on dagintin wañugol hara ɗon horminani
wa misaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur ko tanginete no harmi nelaɗo lande ɓe maka harma haray hon tippitike daraja dagagol kaɓe makuno ifal wala haraj waɗu ɗum ɗon ella ala yadullu ala al ibaha fi jawabin jabawol landal man sa'aluhu ɓe landinoɓe ɓe fi hajjatil wada ka hajju waynorɗo an taqdimi af'alil hajji ardingol yoga e golleji hajju ɗin allati tuf'alu waɗeteɗi ɗin ba'da al idi ba'daha ala ba'd ba'da al idi ba'da mina wono ramyul jamarat al halqu sifa ɗum tawaful wada sifa ɗum si yonti falji waɗi ɗum ɗo tawi ko ɗum ɗa hanno attade waɗede o nanelaɗo min mi yeggiti mi waɗi ɗum ɗa mi waɗali ɗum ɗa ɓe maka if'al wala haraj ɗon holli annahu mubah a faami salisan al amru ya'ti wa yuradu bihi tahdid ɗum en humpitino ɗum ka tafsir yi ɗum busto ka qawlihi ta'ala jomme wi i'malu golle ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir waɗe kala ko faala ɗo andi asli al amr ko al wujub jonno sen wiɗo i'malu ma shi'tum ko wajibun an ta'mala ma shi'ta haray moƴƴi ko honɗum andirten anna al amra huna laysa lil wujub wala lil ibaha bal huwa amru tahdid li annahu qala innahu bima ta'maluna basir ko aya on timminira kon holli anna al amra lit tahdid bima'na an nahy tan waɗu kala ko faala ɗon dey acce waɗon ko mi faala kon si on waɗi le kala ko faala ɗon ko miɗo renti on ɗo on yiitoye woni amru tahdid si tawi noon neɗɗon faama usulu na o faamay ɗo imal ma shi'tu jomi wi imalu ma shi'tum kanko yamiri en acce mi waɗa taw faaɗinanan mo yamirila andere o faamaade sa wi ɗo pay konko miɗo yaade ka luumo ɗo mi ara mi tawa sunni suundu nan hay sa jonni mo almeto mo sunnata sundu hara mi heɓata kam naata simi arti anani mi tawa sunnindu ɗo yaade ka luumo sa ari a tawi o sunnali ndu a piyay mo si a tawi a sunnindu a weltantomo o sunnindu kadi konnu faalanoɗa kowata o sunnundu fo yo ɗettu almeto ngo mara ka nder jiifa o maramo ko ɗum jonnanɗamo mo kadi a faamude ɗum wiyete amru tahdid e ko wano noon kadi wo fa jomme wi faman sha'a falyu'min faalaɗo o yo gonɗi waman sha'a falyakfur faalaɗo o yo yeddu inna a'tadna lizalimina naran ɗo kadi sen faami faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur al amru al insan mukhayyar in sha'a amana wa in sha'a kafara in amana fa huwa muti wa in kafara fa huwa muti andi ɗum haray no faamo ɗon ɓe ala hakkillaji ɓe sa gondini a ɗofti si a yeddi a ɗofti fof ko yamirore ɗoftiɗa jomme wi ndaru yeeso ɗon inna a'tadna lizalimina nara andi ɗo yamirore nden ko honɗum ni ko amru tahdidi ni jaka ko wata yeddu faami joni wo fa dhikrul wa'idi jantagol kamba on badal amri al madhkur ɗum ko dalilun ala annahu litahdid ko kamba wa yakhruju al amru kadi anil fawriya joni ngayni fi wujubu on al amru kadi yakhruju anil fawriya ila tarahi natta yimɓe ɓen wi'ugol ɗo tuma faala ɗa wawi waɗude wi'ugol no waɗɗi waɗugol ngol kono waɗugol ngol tuma newanimawo ɗum woni attarahi wa adamul fawriya gollal ngal kadi no yalta ɗon araɗo misal qada'u ramadan si neɗɗo ñawlike suumaye fa iddatun min ayamin ukhar ɗon ko mata tamakka ko haɗeteɗa ko kontugol ɗon ukhar ha suumaye tawte kadi kono bayna ramadan wa ramadan fal amru wasi ay ɗon ɗo ko bi dalil hada al fi'l ndaren ɗo fa innahu ma'murun bihi neɗɗo no yamira yoɓitugol suumaye so ñawlike lakin dalla dalil en heɓi dalil tindinɗo ala annahu littarahi yamirore nden ko littarahi ayna dalil ayna al qarina honto ko cinkodiri holli ɗum kon
فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان بلاتنو بماكي كان لاتنو يكون هنا لاتو علي إدوان الصوم كرك من يولو من رمضان فما أستطيع حتى أن أقضيه مواوة يبود إلا في شعبان سوانا كسبر رسومي وذلك كهذا تمدم ولمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسب أين تقول نلا أكم يوندي موكم akagila suumaye ha sabbordo suumaye kadi nelaaɗo ɓeygu mum no ɗon yoɓaali suumaye ko ñawlanoo ko kamɓe woni hoore yamirore e haɗore nden deƴƴugol ɓe ngal ɗon gollal ka suudu maɓɓe ko qarina sarifa ko cinkondiral surungal wi'ugol ko ma juule tun yoɓa siko ɗum num ko ɓeygu maɓɓe ɓe artotono wiide tardintaka widan ko qarina sarifa ɗum ko dalil sarif min alfawriya ila tarahi ay usulul fiqh ko ɗum famirte dina mo fama ɗum no famata aya qur'ana ma hadis o firayno mo wawa firanede ɗo arba'ina hadis har riyadu salihina gata hara mo firude kono hara fus o fama so weƴƴito firay ko firana ko sa landike mo ɗo non ɗum ɗo non ko fi hon ɗum ɗo oyno mi anda ɗum hara o firino ande firugol ngol e famugol ngol ko geɓe ɗiɗi sertude ko ɗum ɗo famirte man hurimal usulu hurimal usul kala ɗalaɗo janngugol usulul fiqha haray ko ɗon o ɗalora famugol hewtugol ka ɗaɓɓa ton e faamu famata ko ɗum man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din alfiqhu fi din shay'un muhim ko ɗum ɗo famete ɓe maki walaw kana ta'khiru muharraman si tawno nennitugol yoɓugol suumaye no harmi ma uqirrat alayhi Aisha radiyallahu anha nelaɗo ñinnatano yima men Aisha dow ɗum few faami tokkidiren ma la yatimmu al-ma'muru illa bihi o ko qa'ida nigol ma la yatimmu al-ma'muru illa bihi fa huwa ma'murun bihi ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun ma la yatimmu al-masnunu bihi fa huwa masnu illa bihi fa huwa masnun qa'ida non no wodi oɗo aksujo ma la yujibu al-wajiba illa bihi fa huwa ghayru wajibin kanyum don yiltodire serteo anan wa idha tawaqqafa si tawi darike fi'lul ma'muri bihi gollugol ko yamira kon e mum ala shay'in e dow hunde har ko dum hadi en haray kana la to zalika shay'un den don hunde de wonti ma'muran bihi ko de yamirande kayri tigil fa in kana al ma'muru bihi wajiban si tawi ko yamira den kon ronkuden waawude wadude sina ndeda hunde ko yamira den kon si tawi ko wajiban kana zalika shay'u nem hunde tongude en da nde wonta e kayre kadi joni wajiban min babi al wasailu laha ahkamul maqasid wa in kana al ma'muru bihi manduban si tawi ko yamira den da kon ko yida kana zalika shay'u ndeda hunde nde tawata ma timma si ɗum ɗa timma wonti man duubat kayre kadi misalul wajib wiyen satrul awra suuɗugol awra neɗɗon ka julde fa ida tawaqqafa ala shira'i thawbin si tawi ko ma sooda dolokke si wawa suuɗude awra on juula haray kana dhalika shira'u wajiban hande kadi soodugol dolokke wonti ema andu amma ala dolokke ka soodugol dolokke ko waɗɗi ɗum da'ima kono jonno ɓaynde tawno ko yamiraɗa kon timmata sina a soodu o dolokke ɗo soodugol dolokke joni wonti wajibum ɓay suuɗugol awra on ko wajib ko wano noon wa misalul mandub ko yiɗa kon at-tatayyub lil jum'ah waɗugol parfum wujo parfum si yaka juma ko mandub fa idha tawaqqafa ala shira'i tib si tawi a wawata heɓude parfum si wona a soodoy ka yeeyoɓe parfum ɓe sina ɗum a yahay a wujaki haray kana dhalika shira manduban haray yahugol sooda parfum hu wonti mandub ɓayri wujagol kum ko mandub sa soodali kun a heɓata wonti min babi alwasailu laha ahkamu almaqasid ma la yatimmu almandubu illa bihi fa huwa mandubu wa hadhihi alqa'ida oɗo ko qa'ida ni
في ضمن قاعدة أعم بشي أن القاعدة جنو منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد كودون جنو بيالتني نون أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أن أو جنو كم أو كتسو كريما كم نربا كدون سوني ضمن فاهم فوسائل المأمورات مأمور بها جوكر دي يمرا دي دينفو كينو يمرا ووسائل المنهيات منهي عنها جوكر دي بونيجي حدا دي دينفو نو حدا فامي دمال الامر فامي دو دمال welngal famude kadi ɗuɗungal naforeji kadi tentini o kayita sakkitiɗo ɗo fami ɗo kadi anna al amra yaqtadi al wujub illa bi qarinatin sarifatin min al wujubi ila ghayrihi imma al istihbab imma al ibaha en andi kadi anna al amra yaqtadi al fawriyah illa bi qarinatin sarifatin min al fawriyah ila al tarahi ka wana yumma men Aisha andi ko ya an hebu taw asli on moy nima egginte on asli o adda dalisina dum wacca maado al asl fil amr al wujub al asl fil amr al fawriya boro ma do wadda dalil sina dum anta indaka asl tabqa ala al asl baqa'u ma kana ala ma kana summa ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa واجب الوسائل لها أحكام المقاصد عندي دون دو فو وانا افيرغول آية افيرغول حديث يتتادون فامتادون كما تون سيفا دي دو فيدي كو دي دو نو فامرتي آية ما حديث مفهوم دردنا إن شاء الله والعلم عند الله تعالى ونسبة العلم إليه أسلم السلام عليكم ورحمة الله والعلم عند الله تعالى ونسبة العلم إليه أسلم السلام عليكم ورحمة الله والعلم عند الله لا والكسل كلا والبي والإبانتال